nabonun tusim ngai digin kan lem kinwe Norway hi vanuya gambung kidang ta ahin amaho gamahin hlali sungcheng nisa alhum nalo munjong aumin hi hizi ahin Norway hi leisina gam pam nunung pe na hi ti injong akisei na hi Norway gam thimzil na school ho akun chapang ho gamla a iti kihin so ding ham ti ho ahil ma saun Norway gam lamlin ho akun gari jeep le car ho sangin gamsa ho akya mu zoi ni hi agam milin milal ho ki sanjong aga ding koima zawlawin office kaiding in cycle ho in achi ziun agam jail sung ho jingjong eigam 3-star hotel ho to kibang ti thei kho hi agam adap dan jong phalbilai le -40°C chan aphajowin vanui kolning lia mi asang aza asimhon Norway a Northern Light kiti veding in agachi jiwin Norway hin gamdang josi sangin agam sunga electric gari ho anamang masapenun agam sung thimjil nale dammo kijen nalam healthcare jong completely free hiya koiman kijen nale thimjil na asum asen lo hi Norway hi Europe continent adinga agam hoi pen most beautiful most peaceful chile most unique country khara hin Norway hi Europe sa alam kai Scandinavia ki tinalama kho umahin agam hlumlam kaya khon North Atlantic tuipi awm kinin solam kain Sweden Finland le Russia to akigam ginin hi Norway gam hi 385,000 square kilometer vela li na hi in India gama Maharashtra gambe to khon kibang bep ding tina hi ahin la agam ahoi dan le asunga chengmi ho hin khuman dan ho hin vannoya top country khat asu do in hi Norway a mulin ta ho ke ka atui pi ho hi vannoya he chitabang mun ho la a ahoi penin aki hen hi je hin UNESCO World Heritage Site la injong apang phai ne hi Norway population agam mi zat hi 5.5 million la avela hi in e ho India gam khopi ne ho khat zat to kibang be ba hi agam mi ahlom ji ahin agam mi hon chen na ding gamlin ta aneun hlaveng ta in acheng theun hi Norway gam 70% tabang hi mulle hlang chele bu hlang glacier kiti hon atum khuma hi in tui kul gam zanga wal anein dil sang khat wal anei kin hi agam official pau hi Norwegian le Sami ahin English pau jong third language tabanga ki haman mama khat chu ahi kin hi Norway capital hi Oslo ahin Bergen le Tromsø khopi te ni hi agam khopi ho zo sila a hoi pen top list la in azaw hanin hi Norway gam sum amanu hu Norwegian kron ahin agam economy hu alhang pia oil gas hydro power le fishing hichenga hi kingam ahin vannoya gam house pen list la injong azaw phai ne hi agam mi ho hi high standard ta hingo hin agam government akitu ma ahoi chum na pen khat chahile agam sunga thaule gas ho akona sum amu ho khu sovereign wealth fund kiti in deposit akibolin hichi khu vannoya government fund la alin pen ahi tai ne hi hiji akhun agam mi khangkina hong khanglin ho ading in jong a secure mama ta ne hi Norway gam mi ho hin nature ticho gamle go jong angai luma maon agama khun danja chumbe khat right to roam kiti khat hi aneyun hichi chu hi le agam mi koi hi jong le Norway gam sung mulle hlang gammang dil ailo le sung ku le mun chum ho a samat ngamat kiti ho adei dan danwa abol thei duty hi agam mi ho hi adventure thanum loi ta jong a hi win skiing hiking kayaking le fishing kiti ho hi nisia ato diu tabang dana anei ho hi Norway gam mi ho hi adam theun ahing so nun agam mong jong war happiness index in top 5 list la in azaw phai ne hi Norway gam dan le mul ho hi zat chuma kidang ta hi in vetsa na ding in Norway khun zela ummi ho jong zela kona pot wa sun le na aga kito wa zan le zel mama hungkile kit theu hi chu jong le agam sunga khun Sunday ni ting zu ki zu ding ha ta in aki khai ne hi chikeu cha hi poin Norway solba tui kulgama kho mihim khat chabi ejong athi ding ki phallawa hi aji chu agam adap walje akhun amuna ai so khun mihim ta sa thi sa jeng jong amun thla sa thei puin kumza khat lama luisa natna virus khat jong hichimuna khun agamudo ne hi hichi tui kulgama kho mihim sanga hichi eho pawa ipiham
vompi ti ding zong cho akanga hikinin polar bear kiti ho khu mihim sangin atam zoi ne hi abula isai bangwa chu Norway gama hi thimjil na le medical care lam hi free a hi in alhang pi in ami ho zong kumsom get chung lam ngin a hingon a hi Norway gam hi leisi na gam kidang ta hi in leisit pumpi gam zo sila a Norway gam bowa hi zan khang kim le nisa kimuthe a hi ei ho he thading in kisai hen lang hele nidan zan lang nidan som la ni la ho zong le am ho langa hi nisa sa sa jing na lai ti na hi alang khat kida hi chi sun so ta chu akichai tinga hi le thalung ke a khu azin na zong om ke ji ne hi chikeu se cha hi puin Northern Light kiti kimuna thei gam ki thleng do hola in zong Norway hi azaw phakinin hi chi Northern Light kiti hi lim ho azong ailo le video chom ma zong ina mu diwa hin van lama meibul tabang vutvai thang tabang thima wa lai ayeng adum abang le ping ti ho zong om ji in avet hoin Vietnam om the ne hi Norway hin war largest seat vol zong anen hichia khu leisit pumpia an che lo hing thing le gu le hampa theipung aga a hi lo le amu nei zo si achom khom wa amu pha tu dinga mu chi dana akoi tu mo hi aji chu iti ham khana leisi na hi thil su na sata ahong hluna gamle gu mu chi chi vo na sata a su se na hi le hichimuna kuna chu ala ova mu chi chi vo ima atu tha theikit diu tia hi abolo hi Norway ahin winter sports zong amin chi le zengin skiing ice hockey le snowboarding kiti ho hi min aha ki che pen cho hi hizi hin Norway hin vanoya base skier le base Olympic gold medalist zong anasim do zo hi agam national sports hi cross country skiing akitin Norway Henning Swar kiti khuwa khun football stadium za chombe kharaumin apang zo se chu tuipi lin ta le mule thang hoin a kim su hi lin hi hi stadium hi professional a league ho ki chip na dinga kisima hi puin a khuwa cheng chapang ho le mi ho football ki chim thanum ho ding gel na a kisim zo hi Arctic summer ahong hi a zan nidan somlani azong nisa asat kembet lai le midnight football match ki ti khat min puin a ki chim jiwen hi troll tunga ki ti hi Norway gama dinga sung pi min chi ma jing khat hi in hi chi sung hi amula konin meter jasagi tabanga sawin ahung ki hlung do in achunga cha din wa lim akila aji tingole ami ho chu amun ong space a chu kilet dan khun akilang ji ne hi hi chimun gakal do ding ki ti jong hi thil bai lam cha chu hi kit lo hin thing thlang lampi ha sata nidan soma kona somlani ki ka chan ho hi na zo to pe ding nga ya hi ahin la ha le zong le amun galhun to thei ki ti chu amun nok dan ho je achun haimil thelo experience khat asu do ji ne hi troll tunga hi Norway most iconic place khat in zong apangin Instagram le travel magazine ho zong amin chi ma mai ne hi Europe ma dinga mihim chut pha na chan achung nung pen tia ki he northern most point tia zong ki he north gate ki ti zong Norway gama umahin hichimuna ko na hin Arctic tuipi view ho hoi ta in akimuthein hichimuna hin globe monument len ta khat zong akisimin mi hon lim kila ana in aha man thleo ne hi satlighting le midnight sun kiti zong hichimuna ko na hin akimuin zan nidan somlani a zong nisa thlumlo lai tin a hi chule phalbilai ting le polar night kiti aum kinin hapta izan hamsung se hi nisa ahung su do ji pu ne hi hichi hin not ke mun hi mun kidang le unique ta asu sai ne hi Norway fort ho ho vanoya amin chi loi a in hichi hol a hoi pena ki he chu Geiranger fort hi hichi mun hi UNESCO World Heritage Site in zong anaki pansa tain hichi mun hin cruise ship kung in nei lin ta ho zong ahung ki tol lut ziun atui pangtu gela chun mulel hang sang ta le tui hla hoi ta ho zong mu thein aumin hi hichi tui hla hola a amin chi pen cho hi le Seven Sister Waterfall kiti le Sweeter Waterfall kiti te ni cho hi in hichi tui hla te ni hin lungset ta thusim zong anei honin hi hichi mun ho hi iga avena a hi le film le movie ho adinga a hoi na thei theya kisim thu hi le kilom jengin ahin la amun hi mihim sem thu hilawa ata ama sata a hoimong mong hi inzo lang aneu khat eseo solbat kitina mun mihim sanga polar bear ho atamna tuikul gamajun bu bangthang
glacier kiti ho khu lin ta adim senin bu bang thanga kun kisim do sung ku iti dingham ailole ice ku iti dingham hoi ta ho jong adim senin hi Norway hi gambung khat mai hi puin magical land mong khat hi alang khat lamin midnight sun awmin alang khat lamin northern light awmin khat lamin Vietnam ta blue fort ho awm kinin alang khanin bu bangin atum mulel hang hoi ta ho adim set kinin hi leise na kho pi ho hilawa agam mong mun kidang dang le num ta ho namu numa hi le Norway jong hi china dinga hlendo khat chu hi a hi tunia dingin hi chan chu hi sautin video hoi saule like share and bolotin video kina ki mukit dingin na bonun stay safe and stay blessed